Karbi Anglong pen Meghalaya long an chumangatum MDC election of vote ke jogdam songatum ing samdunri. Ingdeng phoke brai si KYF ki judani gari hum mi ke chola pen raikom sai khiatum helia sai ke joy ke apnang. Ningkan si plengdera pita VGR long aronri pen ki dua tumaphan Karbi Anglong Thomas Council pen tharli thekthedet. Karbi Anglong Live prime time birta long peneli sami beauty vepi pine birtang ton pen arjuponik tha. Meghalaya pen West Karbi Anglong ahoy Meghalaya sor kilometer inkora pho sose arlunang lut choksi MDC election nang bi ponlo. Batai bangso hawara phan Meghalaya sor nang parlu jia phan kabor I padulo. Bangso kabor I penajok pinian ke mukro barato constituency pu mahang nang thekdatlo. Bangso puthak rathur pak pen asong chipupon pe pin pen campaign ke ramatuma phan khangdunlo. Arjudunlo nasi ke damji ensar ke bangnang rimunak adamasar ke dam tangho adhorom ame tangho pusi thakdun po police atum ke lo protitilo Meghalaya sor khermi mate jirkin denga hawar nang paparlo long ledet nang jipusi chief minister West Karbi Anglong district commissioner phan anta pinpualo piet lo lapen congress candidate banikas labana phan tame FIR pipon etlo bonse tame thangna ta kichun pon theklong lela pini vote ke jokarni anta badu hampha song tum anta cheklang dun haiwang ve kupia potlo Hampang song tum anke athaksi chepaklang rinti chot maputa mathada memi nasipini le thota voter se tum agaria long flag banner ke tarpon kavian ke police tum padam long et sai dilu labangso putha khalada arara tum phan karjupon ke Meghalaya MDC akile ka pharman Karbi Anglong alu ke do akhasia tum vote ke jogdam je phan gari pen apong ka chithon ka chewan chimit me pina sonlo laso sai ke ton ke lang dun je phan Assam police tum tamedo bonta police tum karju duna hut khasia tum ki pachini te kangke kodani hithi ki dunji adamasar ki dunji pusi than ponantilo bonta ahok peralam ke police tum tame angtonalam chini pami sitame thangta ke khang dunja phan claim dunde lason pute ki tonasai ki claim mute claim kedet mimunak lo pusi pachini pon bang wood ki pidamnya phan to dapada pen dam piglo bolero ta humkan ne dam lo lapen ke lason elto ta hogari so bite ang ton ta dam lo amasi lada police tum ta dolo Assam police hai latum dolo arjudun lo ba arjudun pen latum chumang tum bang thakdun lo mane bot ki pidam je phanle kidam gali lapuson lo jo mane lason adamasar ki dunji bozar ke dam ji lapuson se thakte kang ro alam lo la se chini det lo la tum ta chini lo hai amase nilia bang police phana arjulo police bang pulo flag ave ke ni tum ke dhuri re la so alam lo jo la se flag ave pusa la tum ta chini la se la Assam police tum ta di ti do tho bang ke neli nut ki puje bang ke la tum mane but ki pidam Meghalaya la non pulonang Karbi Anglong ke do achumang atum but ki pidam atu aphan la Karbi atum distab dun thuder na la so aphan se la tum dak di do thurong lo Kheroni pen mohanteron Karbi Anglong Live Kedam tang ni phai krep hopen Christer Cap Arni an taralangsu Karbi People's Holalong ingdeng phokebrai si Karbi Youth Festival paman ponlo Lapuan Arni bangke arongaje mesen pensi pamanlo Bonta ki jutsi mate thang ni phai Christer Cap aningve jerlo ada print prilia por hu da bangke soluk soda kamong venang japsi gari me ke kai pendanglo raikom sai khietum hele asai ke joy anta apnang koklo Birta kelong pona tengke KYF aklamalong Toyota agari showroom alam kachihili sailam thi long pono laso birta long si aning ki punga bang photuma phan ki pang samdam je phan pura KYF long sengmi rap bang mate volunteer dum ki pang sam je phan bor I pono bonta kang sam sere ga jo KYF long ki padu pon police control room along pen raikom sai khiatum adima long an palidum bonta aning ki pung arar tum pen raikom sai khiang bong lam thama dukoklo
Bangso phi aning ki pungara tum taralang so juta klamalong pen ang tanan tamsi ki pangsam kok Assam Power Distributor Corporation Limited a bolero pickup ihum me kai pichoklo. Lapusona hut mi ke chogari along mi ke pamebdam jepan humni fire brigades agari kedamagari lapen raikom sai khiagari ihum sitame raratum arlong pen tengkheng dun si agari wardun wangwang derlo. Bangso hut mi ke pameb agari along ki do mate asai phua phan sitame arlong pen ki wardun ajok areng hu sonan koklo. প্রায় আঢ়ৈমান বজাত ৰাতি লেবাৰে কিছু কাম কৰি থকা অৱস্থাত শ্ৰমিকে কাম কৰি থকা অৱস্থাত এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ পৰি পেলাই দুজন লোক জখম হয় এগৰাকী মহিলা এজন পুৰুষ আৰু সেইটো সূত্ৰপাত হ'ল আৰু সেইটোৰ পৰা কিছু ল'ৰা আহি পেলাই সেই তেখেতসকলক মাৰপিট কৰা আৰম্ভ কৰিলে ইয়াত যিটো কণ্ট্ৰল ৰুম আৰক্ষীৰ আছিলে কণ্ট্ৰল ৰুমত গম পাই পেলাই সেই লেবাৰকেইজনক তাৰ পৰা নি পেলাই সেই কণ্ট্ৰল ৰুমত ৰাখিলে আৰু ইনজিঅ'ৰ্ড কেইজনকো নিয়া হ'ল এনে অৱস্থাতে প্ৰায় 1000-1500 মান মানুহ কণ্ট্ৰল ৰুমটো ঘেৰাও কৰি পেলাই সেই লেবাৰকেইজনক উলিয়াই দিব লাগে বুলি দাবী প্ৰদান কৰিলে কিন্তু আৰক্ষীয়ে Bangso soluk sodakamong we ki pangsam dunje phan pura raikom saikhia tum adimalong an palidunno bonta raikom saikhia phan sitame kateng kheng dut ajok bangpho araikom saikhia tum areng hu sonang koklo la so jok an so se soluk sodakamong we ki pachap jide je phan pura raikom saikhia tum heli asai ke joy apnang koklo হিলগুটি লাগি গ'ল না হিলগুটি লাগি গ'ল আৰু আমাৰ চাব অফিচাৰজন সামান্য এটা ভৰিত ইনজৰ হৈছে এইটো পাথৰ লাগিছে আৰু এনেকা দুই একজন মানে অলপ সামান্য কিবা এটা ইনজৰ পাইছোঁ 4জন টোটেল এনেকা কি কাৰণে এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যনৰ কিয় খবৰ পাইছিলে নেকি আপোনালোকে আমিতো একো খবৰ পোৱা নাই আমাক মাত্ৰ বলেৰো পিকআপ গাড়ীখনৰ এটা জুই লাগিছে বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমিতো টানাউট লৈ গৈছোঁ আমাৰ তাত কোনো আমি ইনফৰমেশ্যন নাই একো নাই মাত্ৰ তাত আমি অনুমান কৰিছোঁ কিন্তু পাব্লিকে কিহৰ কাৰণে আমাক এইটো এটেক কৰিলে এইটোতো আমি গম পোৱা নাই News report KarbiAnglongLIVE. Song Dhorom Party alam chipu pepin pen Karbiarat Chilang Petsi Methalori Chiraikom nang jipu pen PGR VGR longle along aron ripen ke do tumaphan tharli et nang jipura Karbiarat thurpak pen kachisong par ompluplo. Bangso tingpen KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang sitami Chikroi dunsi kedamtang surihinira inkora planning kan thangthang ni phai inkoyani song party do anpen mei niponsi Chikroi sarpen PGR VGR along alon repen ke dua tumaphan tharli vek popura KarbiAnglong Thomas Council CM lamchak pilo monta non an ningkan si pleng era phita aron repen longle ka chirai tumaphan KarbiAnglong Thomas Council authorities pen tharli ledep pen apot KSA lapen KSYC atum pen phirang kya mai kang nipon KarbiAnglong Thomas Council authorities atum alam chak mate asemi ke semi langdang pamandet athe PGR VGR long lialong aron ripen ki do tumaphan tharli vek popura kidam tang surihini ra inkora planning kan thangthang chikloni phai inquiry KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang alam chak mate asemi kichap papleng thek thedet ke manghumi mi pusi phirang kya mai long ningje pon CM Dr. Tuliram Ronghang alangli PGR VGR along le tharli pupul ma solam chak kachipi arani pini helo tebon sitame pini arni sitame KarbiAnglong rat heglong prong PGR VGR along le jasame phelang pi kheroni anpadan gotor borbil along bake pini arni sitame ka tharli ponji asai bangke laga phirlam lo alam thi sitaning dijedal usinu dang pupto lasi pini bang ke jasame pere bang laga solang do KarbiAnglong rat aphan nang ke si kachobai arni basil teman bang ke hopon itu komalo kachobai ke protang labang ke team KarbiAnglong si kachobai kopi pot protang dalam tu 20 February 2024 aning kana kursi CM amenang ho bang sining jelo je PGR VGR long leken tum eviction back po bolang solam chaka CPR ni lo lahelo lasi lapuson jong si pini tim KarbiAnglong tum Karbiarat phan chobai bomlang chongthui bomlang protang te pini KarbiAnglong long ke Karbia khai tum si ke do di ma betu daji pini langdam lonang song ham phang gon se tame PGR VGR long le long ke laga aron ripen ke do tum fi thari nang ji pusi dipo bil tum dak komane khai phan ke lang filar ko goli communal lang so class ke wanji phan tum ka bori kali mothe ke chok chi
aron re along ke do tum pan thali nanggi pusil tum pucot kapre ka khai pan plung nanggi pule tum ki pukali sita hala bang so alam chak bang ke pini konane alam along jok plung lopor nang mande Bonta Karbi Risonimso rongaje ningarong kachipia por hoda bangke jilangso KarbiAnglong abangke KarbiAnglong Thomas Council Authorities lapen forest asai kamatum pen damsi tharle dam eda bangke ningduk lopusi phirangkia mai pen KSA lapen KSYC tum pen ningduk chipaklang pon Dipu pen Govindiso KarbiAnglongLIVE KYF kachipatia long kadukawe nong etrok chipalong dunsi an esan ke chupen ningarong chipirinti Karbi Cultural Society Thihek Pen KCS Kepaterpi Taralangso Karbi People's Holalong Ingdeng Phokebraisi Karbi Risonimso Rongaje Ketalonalong Ahawartin Pen Nangachitong Dun Pen Mithang Pindeng Sumpot Chipindeng Pen Kachipatia Jaimek Kedengalong West KarbiAnglong District Hamrenong Supi Pen KCS Hamren Zonal Committee Mepu Bidyaram Rongpi Kongchunbang Robinson Terang Hamren Karbi Lamerame Mate HKLA Kongchunbang Sarmeningti Hamren Film Society Kongchunbang Khorsingkro HKFS Klemsip Bangpu Bronson Terang Pen Chitongdunsi Karchua Jaimek Dengpen Mei Niponlo Hidamtang thang ni phai ke thom pen KYF abaha kachipati ki undun japhan chisik chidang pen puthot thang chiklo ni phai grepho hamren rong supi ben dipu palidunsi ingdeng phukebrai taralang sualong klam along palidunsi kachipatia sonduan chipati pen nong I chipalong dununti KYF kitalon pejudunlin si puthot hamren rong supi nang kachili thuan ni kre troxian nang plenglo KYF long kachipatia sonduan ni ngaklong pen chipati dunsi anong I chivanunti lo Pining kilong dun de lang kachipatia son an puthot kachipalong dun Japan West KarbiAnglong aphan kipanong Karbi Traditional Music School along kicharli dun akinang sot alam thi than pachinilo Kachapati dun Japan Resistance Committee tum ansitame ni tum phanang cheram no pitudun u itu ma MLA sa singteron dunon sa mo singtimu sing rongha MSC alang tum sitame ni tum phan takam ha saminang rabun asa takam ha nang rabun ka jok ni tum jelan kitam ne kana so pin pen tikut mau pin pen ni tum lesen pen pachun duno pen ni tum ke patelong tame truck fashion ke ni tum wan long lo jadi tum ke klem ke dam pen ke pati tum long tame somatum atame thanat akiso kyun eve limen larsika terang pi nali pinong long don sangkang krung chipate dun sikian nanong kola sa jon ban lo to hamren habarmai ha jitan na rong pan lo am salam nali pomen ke nali payamen ke nali kengdong dang anong long lo ke ti Nili bangso indeng karaisi Karbi Risonimso rongaje long Nili hamren hawaramai pen chapati dunsi dunsek ke plak ne Lapang hatum nangi pia bangga trophy la lo abang san kera bangga lahir Hamren pen Daniel Hi KarbiAnglongLIVE Tekelangjun Higher Secondary School along kusonsi lokithan malapen akinang sot kupima puthak nang kachiklang Japan pura NEC a member longki phangchu nang kahumri Thang ni phai inquiry Tekelangjun Higher Secondary School along Northeastern Council member longki phangchu nang humnilo alangli nang kahumri hut SMCMI phu Dipsing Ti Alumni Association Kongchunbang Dhani Tongbi Organizing Secretary Semsing Ti Tekelangjun Development Committee amai phu Mohen Singh Terona tum pendanglo Hawaralong Chiroktok abang phu tum napen teacher satum chitongdun alangli nang kahumri hut students satum pen kachingki jethan padopon Nasonsi students satum kusonsi luki charli awarsai kelong ma napen kupia ke manga puthak sitame karju padopon si mission pen ke charli pa meja phan than ponlo Lapen Tekelangjun Higher Secondary School Principal Jivan Chandra Bhuyan ahin pen sitame Bangso Higher Secondary along students atum lokachar liang thek mate result kachepalong dun bom aputhak than paklang dun Lapen Bangso Higher Secondary School along kinang sot ason anparta classroom girls hostel lapen teachers quarter hei huis akinang sot aputhak than dun lapen pinpura lo sitami pajir dun lo Kaching ki chethana teng
ki una bangke bor ipon pupusi chechak pon bang sopi higher secondary school along smart classroom pendang lok teacher setum arum anparta kuson si class ki thanma langchari padupon lapen teacher setum pen chingki che than pon therapy teacher setum aphan kachuru pajir tikang dong muka pen samsing ti KarbiAnglongLIVE Pinya birta kala ponsi kang ton poniglo kardong